Lakhipuronline puthokchaba January gi tang kuntra nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruiba Pao. Nongmagi oiba khongchatta Chief Minister Himanta Biswa Sharma ngasi ayuk Silchar da thunglaragani. Sebana handak metric porikha ki center masing hengalalagani. Thingom Visit Kumar Singhabu Indian Skill Development Service ISDS ki director oina appoint tawrakre. Poilapul da 7A side light tennis ball day night cricket tournament lisingani ka kunithoi hokre. Yanaba porakpadagi National Highway number 38 ki lambi thingbagi khongjang handokre. WhatsApp group admin singna group da thagalakpa message kakpa ngambagi feature app asida hapsilakadori amasung Assam da mioi lising ani chaniga marfutra marigi masada COVID ki anuba case thingnakre laichara sina ngarang mioi kunithoi sikre. Haujik mapungoiba pau tabirase. Assam ki Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nongmagi oiba khongchatta ngasi Silchar da thunglaragani. Ngasi ayuk pung 12 makhaida Guwahati dagi Silchar gi Kumbhirgram plane tafam da thunglaba matung Silchar Circuit House da chatkani matungda Ambikapati da chatuna nimit humni gi Barak Tampak ki khongchatta leiriba RSS gi luchingba Mohan Bhagavat ka unaduna wari sanagani. Nungthilda Lakhipur subdivision ki manung chanbada nungphau turel gi mathakta saba loisingadaba Sahit Nandachan thonggi ure puyung tamgani. Loinana CM na Lakhipur ki MLA Kausik Rai gi sangai da changlamgani hairi. Numidang pung 8 da Guwahati da hanki gani. Sebana handak metric porikha ki center masing hengalhan gadauri. Haujik oiriba COVID ki phibam masi yenglaga Secondary Education Board of Assam na loba high school amasung high madrasa gi handak porikha gi center masing hengalhan gadauri. Adumainamak handak online da porikha oibagi wafam leite haina phongdokre. Kanagumba porikha thariba mahiroi amana karigumba COVID na naba thengnarabadi makhoi gi damak tonganba room ama thorang tawbani hairi. Wafam asi irai numita asuga phaminaraba matungda Sebana center masing yamkhatpagi wafam asi phongdokhibani. Handak COVID nambaram oiraga syllabus liktha hankre. Handak ki high school ki porikha da mahiroi lakh mari lising kunthranithoi chanipan ga marfumari aduga high madrasa ki porikha dana mahiroi lising taramathoi chahonga subna taruk saruk yagani. Haujik leiriba porikha ki center chanipan ga humbutra nipan asigi mathakta center kunmanga hengradhanduna haujik center masing chamapan ga subna ahum oiragani hairi. Bharat Sarkar ki Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ki order amagi matung ina Guwahati gi Jotia da leiba Thingom Visit Kumar Singhabu Indian Skill Development Service ISDS cadre gi director oina appoint tawrakre. Bhagasi haujik Guwahati gi Regional Director of Skill Development and Entrepreneurship ki loisangda joint director oina thaupu bani hairi. Panvajai Thingom Visit Kumar Jaribon Thingom Kulgi Railway Department ta Chief Reservation Supervisor oina thabak tagi pothakiba Laikhitraba Dombi Singha gi ahum suba machanupani. Veteran Players Association Poilapul na silangduna Lakhipur DSC gi sanabung Poilapul da 7A side light tennis ball day night cricket tournament lisingani ka kunithoi hokre. Sanaba asi January gi tang 19 irai numit ki nungthil pung 2:30 taba matamda haunabi matung ina United Clubs Organization Lakhipur gi President Khaidem Kantan haudokhi. Haudokpagi match ta Labok amasung Sonai team na sanakhibada Labok team maipakhi. Panbayai tournament asi Baladev Fuel Station Fulartol gi proprietor Oinam Biramani Singhana sponsor tawbani aduga match kudingmaki man of the match ki trophy na Lakhipur gi ex MLA Rajdeep Gwalana puthokpiri. Haudokpagi match ta Labok team gi Joydeep Murana hat-trick lauduna man of the match ki mana lauki haina organizing committee ki convener oiriba Pradeep Kumar Mishra na thokpa cherolamada palle. Uttar Pradesh Vidhan Sabha gi ahanba tangkak ki mikhal da punna mirep chatruk ka kunhum doina lamba tawnagadori. Mikhal asi February gi tang 10 da pangthokani. Tangkak asida Rajya asigi jila 13 gi Vidhan Sabha kendra 59 da vote hadanagani. Rajya asida handak apunba seat chamriga ahum gi oina tangkak 3 thokna mikhal oigani. February gi tang 10, 13, 10, 19, 18 aduga March gi tang ahum amasung 3 ta mikhal pangthokani. Manipur na tangkak ani thokna February gi tang 18 nongmaijing amasung March gi tang ahum sagolsen numita mikhal oigani.
यानब पोरकपदगी नेशनल हाईवे नंबर 53 की लंबी थिंगबगी खोंजंग हंदोखरे विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल BACC गी विलेज चीफ तरानिथोइना फाइटोलदगी सिबिलोंग विलेज फाउबा नेशनल हाईवे 53 की डबल लेन ओइनबा कुन तरानिथोइगी लंबी चौथोक हलकपदा सोकपा लम अमदी यूम सिंगी पिभम तोकपा कंपेंसेशन मतम कुइना पीदबदगी जनवरी की तांग 23 की अहिंग नोंगयाइदगी मतम कक्तना नेशनल हाईवे 53 टोटल शटडाउन चथरंबा अदु तमेंगलोंग DC की मिहुट ओइना ताउसेम की SDO का DC ऑफिस की चेंबर दा जनवरी की तांग 19 दा वारी सानबदगी यानबा पोरक्तुना कुदक्तगी ओइना नेशनल हाईवे नंबर 53 चंगसिलंबा खोंजंग अदु हंदोखरे हाइना विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल BACC की सेक्रेटरी T जॉन गांगमई अमदी जॉइंट सेक्रेटरी ST खोंगसाइना पुनः खुदियक पीदुना थादोरक पचेरोल अमदा फोंदोरकली WhatsApp की ग्रुप एडमिन सिंगना ग्रुप की मैसेज कक्थट पंगंबगी फीचर एप असिदा हापसिलगलगनी हौजिकी मतमदा मियामना ख्वाइदगी पामना सिजनरिबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमा ओरिबा WhatsApp की ग्रुप सिंगदा एडमिन ओरिबा मियोय सिंगदा पीबा खुदोंचाबा अमा ओइना ग्रुप अमगी पामदबा मैसेज सिंग कक्थट पंगंबगी फीचर अमा हापसिलकदौरी मसिना ग्रुप अमगी एडमिन सिंगना मैसेज सिंग अदु कक्थटपा ngambagi शक्ति पीरी पनबा याय WhatsApp ता तोंगान तोंगानबा अरानबा पाव क्या संदोक्तुना ग्रुप के एडमिन सिंग अवाबा ताबगी थौदोक क्या थोखरे इकुई कुइदना हापसिलकदौरीबा फीचर असिना ग्रुप की पांदमगा चानादबा अरानबा पाव हापसिलकपा मतमदा एडमिन सिंगना कक्थटपा ngambagi पांगल लैरगनी मसिना WhatsApp ग्रुप की एडमिन सिंगदा अनोबा इनोट अमा पीरगनी मसिगी सुमथक्ता अनोबा फीचर अमा ओइना कनागुमना मैसेज थाबदा डिलीट फॉर एवरीवन की खुदोंचाबा पुंग अमा खक्तमक लेरंबा दु चयोल अमदा सांगदोकलगनी हाइरी आसामदा हौकिबा पुंग कुनमरीदा मियोय लिसिंग 35 चट्रेट का 93 ता चांगिंग तौबदा मियोय लिसिंग अनि चनीगा 43 की मसादा कोविड नाबा थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 3.3 अमा ओइरी कासार की मियोय अनि अदुगा करीमगंज जिला की मियोय अनि यावना लाइचर असिना ngarang मियोय 19 सिखी फरकपगी चांग चादा 43.9 ओइरी मणिपुर की हक्सेल लोइसंग नथोकपा पाव मतुंगिना मियोय चमरी का 15 की मसादा ngarang नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 13.3 ओइरी लाइना असिना ngarang मणिपुर दा मियोय अमा सिखिबगा लोइनाना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अनि सुबना 19 सुक्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना नोंगमगी ओइबा खोंगचत्ता चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ngasi ayuk silchar da thunglaragani sebana handak metric porikha ki center masing hengalalagani Thingom Bijit Kumar Singh habu Indian Skill Development Service ISDS की डायरेक्टर ओइना अपॉइंट तौरखरे पोइलापुल द 7A साइड लाइट टेनिस बॉल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट लिसिंग अनि का कुनिथोय हौखरे यानब पोरकपदगी नेशनल हाईवे नंबर 53 की लंबी थिंगबगी खोंजंग हंदोखरे WhatsApp ग्रुप एडमिन सिंगना ग्रुप द थागलकपा मैसेज ककपा ngambagi फीचर एप असिदा हापसिलकदौरी अमसुंग आसाम द मियोय लिसिंग अनि चनेगा 43 की मसादा कोविड की अनोबा केस थेंगनखरे लाइचर असिना ngarang मियोय 19 सिखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।